ngilam na kikenhun Seng Traymon Ngobha kum ka ARK Foundation, MSMN Plus, MUF, TAG, kiba train na kabenta ka baha kamiat kinong syong kajela, kiba im rengkat uknyang HIV, kiba di drug, kilahab ban mi hi syakmat, ban pensngau syala ki para beliau, kaya kilat jing sumar halor ke jingpang tuberculosis. Kinong ilam gilaong, baki don ki jadawai 3HP, bat ke sorkar naga benta banyada yaki, tek 3, bat ke sorkar naga benta banyada yaki ba im rengkat u HIV, ban lat naga bangat, naga jingpang TB. Hanrai kim juyo jingtip halor kani, bat ke jingai jingtip ke sorkar kamlong kabasai halor kani ka benta. Naga liang jong kini kinong ilam kilapan pau, baki ba im baduk nyang jingpang HIV, kilong kloi ban yok kem jingpang TB. Kila ongru baki briu kim dai banyap habadangla banyada yaki. TPT, tuberculosis preventive therapy, kadai ka therapy ka ban prevent yaki briu banlanja ka banyo TB. Nama kibuna ngi hanya ko India ban ko state ki briu ko iba don na Jepang TB. So mga minta aron TB mo di ini expose bana isala mga ini imdan TB. Di ini la banyo ka latent tuberculosis infection da. Ini kuno ini daya nade tekidon ki artli ki treatment IPT but TPT. The IPT kari isoniazid treatment therapy. The uni udawai habdi shisni, way shisni, haru indro banai don ki jaja ke sabdi kendai banai. The ni wan hande menta ban ong ba kadon so way ka treatment ba hab implement ham baro ki district jong Meghalaya ban chef no shau 3HP. The 3HP but the compare with new 6HP untuk badi bawang dan isoniazid badi manas ni new 3HP but habis tang way ke way sisian shtayo way the habdi hadu karar tayo tangamon kanlong tang karar fili kuli the compare with new 6HP badi habdi manas ni hadu indro banai tadi indro banai lawan usis pak lapar te ka benefit new 3HP yang kum kibrio ki badan Jepang HIV. Kalau kita adi tu bau dawai HIV, indi song ni ni dawai penjadai TV man mangasi. Kalau pil bodan ni tap so dawai, kumki beri bertikian, kumki beri kita don cancer patient, kumki beri kita don silicosis. Itu kita beri kita kan nuji Jepang kita ada habdi dawai lebaran, kumki beri berdi drugs berdi OST, tikan di song ni IPT, habdi mangasi. Kalau berjenjang ni habdi man mangasi di song dawai di song tu dawai. Tidak shift on 3HP ka khamno aram ni. And kinong ai kam sok, and kinong shim kam sok, and ka treatment lu khamno ploy da. Ka treatment lu kham ka ploy. Te tangata hi pa amnong. New dawai hi ni yo na ka National TB Elimination Program. New dawai ni ku ka Meghalaya hi ni long jilla ka badan bok. Namar ba yo new dawai ombaro kari ka jilla ko kari India ka yo. Maybe kidang juna wa ki yeto ni ka Sapor North East Sarai ka Meghalaya, ka Assam, ka Nagaland dan Mizoram ilayo nilawai. Tangwan hari ini ki North East States tu tang kendiat ki jela ki ilayo nilawai. Kini nilawai hi ka procurement ka vision juga di India. Bernamba kini ka central procurement ki pa Chaka State sama ka ba kin implement yo kini ka yo new 3HP haman ki districts. Ni kumki beliau bahim bahawa HIV balik ni kuat ni dawai kalau kuba ba zion zayan menya yom ba namalkan kamduna kata kapil border ane kejibur dawai kejindi dawai baman kesni and plus tu ka research tu company ba uni 3HP ude combination jombo isoniazid ba u rifampicin company ru ba uni dawai ukamlong superior bani kini ki ki dawai yada TB te om tangi kibri ki bahim baru HIV namal ba kibri bahim baru HIV kilong purun hamanyo TB basically minta pinini beha aman ki hospital ba ada kibri bidon HIV hi or bidon TB hi doctor department test HIV we are very prone manyo TB takana mi ba bagani treatment manyada do TB ba bahkan kadon na po kajela ikmen peran ni ai kumble ka National TB Elimination Program baklala manra yo ni dawai apo kajela kajongi ndengi kirpat pat yo ki department ki bede bentre yang ban penyo ini ki dawai yangi ka max
Kemegla is Control Society ka National TV Elimination Program jo Kemegla ni kwa na kasing gejongi bakini trailang nama as of now ingin pit ni ibika most of the time ni tray bila kejong independent ni tray kamdan kata kejing trailang takau pun sin hi nimyo jingtip but let's say hi ka lembaga ni ka press conference tu kani kan long ka media advocacy but ka media awareness kenang mengilakan penyo jingkit iki beliau badan do HID ba kala don ka kejing edan atau TV dah kita wai kita bakam klaim kita long kita bakam no hak tidungin jong kita bakam best kita bakam bah na bakam bah bani ni dah wai kita ngidi adu dia benai ni dah wai lengi dia tang lai benai berkawin ko bah kalau iki general population namarman kayin kalau ngin kasih bejongi na try kita baik di belakang TV Jadi household contact di bangiong, ki household contact kita kibala juri kibeli badan TV, kita kilong very risky lah, kilong high risk bangiong TV. Tapi kita ki jai priu ki lene ki baik betul mah, kila ben access dia dawai. Dia apa jai dia harus nak tip begini ki treatment kelas dan benar full scale kembali dan kamu kejelas. Di lembaga ni kami media advocacy, media awareness. Ni kuat ban kentu ki beliau berjalan tu ni makin ada hidden contact bagi kino TV patient hilak bande cakap ki PHC CHC senang bagi nyata di TV nama yang berpegi mentang ke India ke damwan hakmat ni ke bayar day berka burden jong ke TV ke timbun TV te ni hari ni berjalan dah kecindon jong ini dawai na suka bertertib bagi day banyak akses ini dawai day banyak di kenapa makin lain nak kena complication. People don't have to die from illness that are preventable and treatable. Mata apa? Nama bon bah kisum senang pendong ni nagi snow baju apa yang nak TB, iberiu kiap nak lagi complications bami nak TB. Tiba-tiba nang lembaga ni kala pakai kubuat kebanyakan mana press conference. Nipa maniku iberiu ke bila mani ada yang dia nak jimpang TB. Kadon kidawai kadon kilat jingeda semua kumki noksong snom jong kejelaman lecakman menecim kini kidawai buat halu gani gakenti ke bamentaru kumajuya tu ni kumki civil society buat ki PHID group buat ki TV society ni dah talk support ke Johnson and Johnson bagi day man pensangi no ya kapiten abaya day berwe dawai TV ubaramba beda kiu lain beda kiu lain. Nama baka kapiten jom ni udawai naga Johnson and Johnson kan put how ni umanai kapratrik aku lai. Uni udawai nama ka pempat lain kapiten ki generic company dan ki company ki pat yo mansna. Takada ban yo uni udawai TV kamtam ubangi penangkan menteri MDR XDR TV kalau go bercecar ini nama uni udawai udah merema kang di dollars tu kita 20 tampoi hadu araja dolar. Da hapo India hingga try niyo with concession try niyo ini dawai for 60 tablets niyo pembahasan sampo 1,000 ye terkolong tempat yang bahawangin niyo access ini dawai TV kum beda lain tak ada udang mentahi competition jungi kerana serta India baru suka director Johnson and Johnson tim desu ban beteng ni kapiten kenapa bagi generic companies jungi kita akan senang ni dawai bagi beri bayo jimpang bu XDR MDR TV tu kila akan yo ni dawai kan long akan doan kebat buat nila akan afford nama reba mentahi kalong tak rem bahawa ni dawai tak tahu ini penangkam ini kerat pakai kubur mentip si beri bahawa ni dawai banyada TV ugal dah kejelas jungi but itu kibadai penpoint ni dawai siapa pak atrai they have to take more proactive steps nama so far ni pada badan ke awareness ada mentan yang sisa kejelas jungi kumki National TV Elimination Program kumki wiki department kini bensim ke kejikit pentip supaya Andre itu mentan yang penting baru uni udawai ke unit 3HP combination jom isonia Z baru rifampicin neither have those combination they are very effective in preventing TB tersium ini kabu but semoga banyak long begini trailang bagi jelas bagi nom trade juga National TV Elimination Program begini di Unidawai kenang bagi TV burden hak state jungi itu kan duna nama bagi kejing semua TV mengitit is very harsh tapi dan kamban di Unidawai. 30%
Beri orang proses, beri orang ini apa pasti. Ya ka percentage ti nam datif kano umur kano persen ki beliau ki yo ya ka TB ngkat HIV and then we tip ba 16 to 21% we are prone to getting the infection everybody kakum ka WHO ba ka CDC hi omba ki ka India kalau ba manjan man ki beliau ki don kata latent TB infection. Let's say one mga makinita dalam TB tambah kata TB kampat it has not kampat kelalong infection kampat manifest dalam dia ke TB. Di balong ka percentage ibrio badan HIV but ibado ka immune system the 16 to nilong very prone bahaya ke TB. Ya ka percentage tingit tambah number one cause of death for people living with HIV hapori India what apartheid barokawai. The number one causes of death for people living with HIV kadang dia ka TB tuberculosis. It's kadang ako ka meeting ni ba akapun bangidang advocate and offering bangidang side bagi district administration bagi manra ini dawai dia angka bangitip ba 3HP dan hakabanin kong ngalong nongkuno semua arkatin nama kuno tahu dawai lapoi dem dan batik and they hadin bagi district TB officer jangka berjaya hills ipentip po niyo dawai ugang tinggal dia keren bagi tinggal aku mencikat dia nama ba hapon north east ke state Meghalaya ke day ke state hapon north east ini day ke state ke beningkong ban yo ini 3HP nilai ya keren bagi te haka sedang kadon ka kejingartin di National TB Elimination Program ban sedang yun dawai nama ba kadon ka side effect bagi video bagi dawai HIV and ini nalapit hai ni side effect ba nama ba 90% ibrio bagi HIV kidi yo tahu DTG based ART mood ubadon udah drug grave tang ku 10% ibrio ibadon bagi ART kimla bandi unit dawai indai 90% ibrio bagi dawai HIV yang mo pasti jongi kidi yu dawai ubala ban cukup suka komplit ubala bandi lang baru niu 3HP te niladan kejing ekran bagi indai kumba ceklong ni ka ni we people who are more proactive in kami trailang dong kini ki line departments kanang ba kini ki dawai nomor kini ki dawai ki debandan yang diberi ke yang baru HIV ki debandan apo ki ART center kanang banam tu ke kilaban ai ki beri badan HIV indai ni debandan mawa ki beri baladan TV kimla bandi yo niu dawai banyara TV dewan sto posisi melalui TV nyera syuke ya balayo tak tahu ngidan kami screening ngidan kami tes kembangi jude TV ladang ngidan ke TV ngila bandi dunia dawai irrespective of your ART status kan ke HIV status dongki ke balong kumno you can take pila bandi dunia dawai but pila bandi dunia dawai tambah timdai bandan TV pa timdai bandan jipang TV. When a patient group comes out and tell people di balong bunga hiba it is safe ban di dawai telong kakam motivate ba ka testimony jonga yaki brio ban yang to be honest mo I did not take ngakuno ngastang di dawai ban di dawai HIV nakam stang nama bagi doktor yang yang bahab bandi kina sena kibong bahab bandi ngadi yuni dawai nama ba ngayu iwi pat beriu lani uwi pat beriu bodon HIV ubadi dawai usat uklan ukot ukia tekatu ke jingkwa long kumau ka aimensin yang aru ba oh ngadi bandi dawai nama pe utai ula ula im riu nyusnya mudi dawai arti and then usat uklan te ngaru ngadi bandi tu kalau mungkin patient group we all ni day belong kita di example begini ki we nama hajla jungi HIV is still a big taboo manong tak baik keren tak pun bagi beli baca nak treatment tak pun bagi beli ba mlong free ban udah kita kan kerja jipang akan menjong rukim note ban peni hikmat nama ting yo sha pak tes kata ting yo sepale kata ting alak no badan HIV kita tak kada ni kum ki beliau ki badan hatman di kan kalau jing snow leranya dari nama nging snow ba bali ba kani jing ko jing khia ngin bu ta halade
balik ba nga kumu nong kumu HIV activist hapo ka state, I can be very healthy while as the community jongi pat baroso dong kia pang kia sikam takanaw kumu nong nikmat by a fight na banta to hok dong ibriu HIV but ibadi drugs but kiwi marginalized group ni ai bikin ni gamen sim jongka encouragement ba pek ni uni dawai ni ule ta namar ka voice ke jongi hi na tharai ibriu ki khamla ban relate oh na ka sarkar I think kumba pikli na tharai ki don kam pagi ban permi kum ki IC materials ki advertisement kumba ki permi po ki TV program ka don kam hi kiru and regi ni wan hamne kum ki patient group bagin ai men same ni kiwe kana mengila ban encourage kiwe namar kum ka jinglong dungi khasi we really don't have kata ka bagi ketim harang ka help seeking behavior ngilit sim dawai dalapan ngilit check up ka benian dalak ka benian ni kumi ka TB ru nginjubit screen ka to ka four screening method jong ka TB ka weight loss cough fever but night sweat ikito nginjuye pe ni shuru om thrai ka thai layo those are the things bagi unki kasi ni kham sake ba nimdan ke help seeking behavior tena takadaw ni unki no ni mas ni tui kwe ba ki dei ban don ni ka help seeking behavior ba ki tip ka met ke jong takadaw ni wan skmat na makila ban rile ko menglaya milapoi palat yakin yo macha Lagi gelung ni. mau ki kulung all together. tambak tampun dapat naki bang I think kumba 30-40% of hijab treatment kilas to follow ki kulung hapo west dentia ni don kumba kandai punyo hapo east dentia hills ni don kumba kandai ko I think chini sapo east Khasias how many children we have altogether around 100 ki kulung kila kio ba infection and this rate takadaw ni don project ahana kaba marsin lang badon HIV kikme they have the outreach worker ban follow up itu kilong kme ki barmen kana makin yo ban yadai klung badru ban yadai kikme for children below above 12 above 2 and below 12 months long IPT we have in ART, we have given IPT that is 6 months, that is given to 2,227 till June. So, especially I'm talking about ART from civil, they have covered only 2,200 something. So what about others? So this is our concern. So we want to scale up into this 3 HP, so it will be less burden. Yes, we are doing this not from department-wise, but everyone should take the responsibility. This is a social responsible. So I take this. If I have the opportunity, I must raise this, the information, and also give awareness to the general population. In that way, we are going to bring down the death mortality rate, which is happening very badly to people